Pjesmom Mjesto za mene otvorena je 9. po redu manifestacija za djecu i mlade Zemlja bez granica. Na samom ulazu veliki zub kao vrata u novi svijet. Ulaskom u njega čarolija je mogla početi. Zubić grad svojim je posjetiteljima na svakom koraku nudio pjesmu, ples i dobru zabavu, tako da ni veliki i strašni zubi morskog psa nisu nikoga plašili. Morski pas ima 5 ili 6 redova zubi, ali zato ne treba čistiti zube. I baš zato kada mu neki otpadne, ovaj iz drugog reda dođe na to mjesto. To zvuči jako strašno, jeste se bojali? Ne, nismo se bojali. Uglavnom nije bilo strašno raditi, meni je bilo jako zanimljivo, moram biti iskren. U zubinom laboratoriju djeca i odrasli mogli su vidjeti da posjet zubaru nije uopće strašan, a mogli su dobiti i korisne savjete i proizvode za njegu zubi. Prodajemo vodicu za usta, za ispiranje usta, Klepita Fresh, 10 kuna komad. Imamo onda paste za zube, bjež od krube, proizvedeno u zubinom laboratoriju u Dalju, svi domaći sastojci. Udruga Breza provodi jedan projekt pod nazivom također Mjesto za mene, kao i naziv ovogodišnje Zemlje bez granica u Dalju, Aljmašu i Erdutu. Upravo stojite pred zubinim laboratorijem. U njemu su sudjelovala djeca iz radionica iz Dalja. Evo ovdje imate prilike, mi smo svi zubini laboranti. Mi smo osmislili čudesne napitke i naprave da bi djeci bilo bolje kod zubara. U Zubić gradu nitko nije bio gladan. Na meniju su se našle šarene palačinke. Ovo je njamalica, radimo razna jela, kiflice, šarena palačinke i tako. Kakve su to šarene palačinke? Palačinke u raznim bojama. U žuta, zelena, crvena i tako. Znači postoji i plave palačinke? Pa da. Kako to? Pa u običnu smjesu za palačinke samo ona plava boja i eto, ovako nekako izgleda. U ovogodišnjoj Zemlji bez granice inače sudjelovalo je više od 2000 djece, 70 umjetnika u preko 40 različitih radionica. U udruzi Breza su i više nego zadovoljni, te ističu kako nisu ni sanjali da će se njihova manifestacija pretvoriti u tako velik događaj. Moram biti onako kao čovjek iskrena da smo mi mislili da će to ostati onako na nekom, rekla bih do nekih 500-tinjak možda zaljubljenika, entuzijasta. Međutim, mislim da je ovo nešto što treba našem gradu, ne samo gradu. Ja mislim da je ovo nešto što treba svim zemljama, treba im prostor za djecu. Mislim da svaki čovjek treba u sebi probuditi to malo dijete i da su jako tužni oni ljudi koji dijete nemaju u sebi. Pokazujemo ponovo smijeh, igru, kreativnost, čestitam i Brezi, ali smogli smo dovoljno snage da ponovo se vratimo u Tvrđu i napravimo divne radionice. Preko 2000 djece je bilo uključeno, gotovo 65 radionica. Vidi se ove večeri divno, doista veselje. Roditelji i djeca su ovdje i sigurno sam ponosan na sve ovo što radimo, a zove se Zemlja bez granica. Jako je to zanimljivo i stvarno mi se sviđa, izgleda iz godine u godinu da je to, ja sam prvi put sada, ali treba nastaviti, divno je. Prekrasno je, za djecu ima i za nas odrasle, stvarno je prekrasno. Odlično, samo da je češće. Puna podrška Breze i svima koji rade, volonterima i odlično. Nakon kratkog odmora u Brezi kažu kako kreću u pripremu jubilarne 10. Zemlje bez granica. Manifestacija će trajati 10 dana i svaki dan će biti posvećen jednoj zemlji. Za ostale pojedinosti ima vremena. Do onda uveseljavat će nas još uvijek živa sjećanja i dojmovi iz čarobnog Zubić grada.